зиндагии инсон нотакрор мебошад. барои мондагорӣ дар дилу дидаи ҳамагон амалҳои неку некандешӣ чун чароғи раҳнамои шабҳои тор инсонро ба қуллаи мурод мерасонад. қаҳрамони навбатии барномаи мо шахсест ки дар як деҳаи хурд камол ёфтаву пайроҳаи тақдир ӯро ба сароби мурод расонидааст. тоҷуддин мардонӣ зодаи деҳаи дурбати ноҳияи ҳисор аст. ӯ дар ин макон соли 1947 ба дунё омадааст. ӯ мегӯяд ки рӯзгори наврасиаш дар деҳа сипарӣ шудааст. деҳаи бисёр бой аст. серодамам ҳаст. ҳамон вақтҳо серодам буд ки мо кӯчак будем. модаромон дар колхоз кор мекарданд. падаромон дар давраҳои пештар масалан муаллим буданд. баъд хизматчии давлатӣ шуданд. модарам як одами меҳнатии вай буданд. ҳатто дар баъзе ҳолатҳо мана ҳамроҳ ба саҳро мебурдану ҳамроҳи худ дар ҳамон ягон соя нишонда худашон ба кори чобуқи пахтавӣ ба ҳамин чизҳо машғул мешуданд. дониши аввалияро тоҷуддин дар мактаби деҳаашон гирифтааст. чун падари тоҷуддин муаллим буд, ӯ мехост писараш соҳиби дониши мукаммал бошад. ба ин хотир ӯ фарзандашро ба синфи русӣ мемонад. ман мактаби миёна дар шаҳраки ҳисор ва этмом расондам. ҳамон мактаби русии ба номи крупска. албатта аз байн охир 60-70 сол гузашт қариб. дар ҳақиқат муаллимои бисёр меҳрубон буданд. номошон масалан мария фёдоровна буд, нина семёновна буд. ҳамино бо меҳрубонӣ муносибати меҳрубонона фарқ мекарданд. ва ҳамаи одамое ки дар ҳамонҷо мехонданд, гарчанде ки синф номаш мактаби русӣ буд, ки дар синф дар ҳамон синфи мо масалан дусета тоҷик мехонданд, тоҷик бачаҳо мехонданд. яке аз онҳо масалан ҳамон ҳозир ҳунарманди мардумӣ артисти мардумии халқи тоҷикистон адҳам холиқов, ҳофизи опера. мо ҳам синф ҳастем. дар як ҷо дар як синф хондаем, як мактабро тамом кардаем. ва умуман бачаҳое ки дар ҳамон ҷо мехонданд бисёр аксариятшон ба сабаби истеъдоду лаёқати бузург доштарод дар корҳои муҳандисӣ хонданд, дар муҳандисӣ хонданд, дар донишгоҳи политехникӣ, донишкадаи политехникӣ. ҳанӯз замони мактабхонӣ ӯ хати форсиву арабиро ёд гирифта буд. дар ин кор барояш амакаш ки донандаи хуби забонҳо буд кӯмак мекунад. муҳаббати хати форсӣ ӯро водор месозад то барои зиндагии баъдина роҳашро интихоб кунад. ҳамин тариқ пас аз хатми мактаби миёна ӯ ҳуҷҷатҳояшро ба донишгоҳи давлатии тоҷикистон, имрӯза донишгоҳи миллии тоҷикистон меспорад ва дар бахши шахсшиносӣ донишҷӯ мешавад. ман аз ҳамон ҷо шавқ пайдо кардам. амакам ба ман хати форсӣ хати арабия ёд доданд ва ман ҳайрон мешудам ки мардум чӣ хел ин хати яъне гӯям ки кажукилова чӣ хел мехонанд, ҳаминам чӣ хел ин маънии ҳарфу маънии масалан калима месозанд аз инҳо. баъд аз аввалин китобое ки ба форсӣ хондам шеърҳои вай буд, маҷмӯаи шеърҳои устод мирзо турсунзода буд ки як тарафаш як варақаш яъне ки ба хати форсӣ буд, варақи дигаре ба хати кириллӣ. ҳамино муқоиса карда хонда ёд гирифтам. баъд ба ғайр аз ин баъд ман на фақат хостам ки хатро ёд гирам, мехостам ки аз радио мешунидаму ки масалан ба як забони аҷоиб суҳбат мекарданд, ё ҳатто вақте ки мусофирҳои худомон қуръон мехонданд намефаҳмида ки ин чӣ буд. як майли барои ёд гирифтани ҳамон забони бегона пайдо шуд дар ман ва ман барои омӯхтани забони арабӣ махсусан ба ҳамин донишкадаи миллии тоҷикистон ҳамон вақт дохил шудам. соли 1966 буд. фазои илмии донишгоҳ ба тоҷуддини ташнаи илм шароит фароҳам меорад то ӯ саҳифа ба саҳифа китоби ҳастиро варақ занад ва дар роҳи интихоб намудаи худ муваффақ гардад. дар ин роҳ пеш аз ҳама дарсҳои бузургони илму фарҳанг барояш кӯмак карданд. ӯ дар донишгоҳ бо як қатор ҷавонони соҳибҳунар дӯстӣ пайдо мекунад ки то ҳол бо ҳам муҳаббати бештар доранд ва ҳар як дар ҷодаи интихобкардаи худ муваффақанд. мактаби забони русиро тамом кардам. барои ман андаки аввал
اول مثلا حتی به زبان تاجیکی لکسی‌ها درس‌ها رو فهمیدن دشوار بود، چون که مثلا با خیلی فرض کنیم ما تاریخ تاجیکستان هرگز در مکتب روسی تاریخ تاجیکستان نمیخوندن، ادبیات تاجیک نمیخوندن. ما بعد در همین جا اومده با همین درس‌ها رو برو شدیم. همین درس‌ها برای ما استادای بسیار بزرگوار مثلا استاد رحمتی شریف جان حسین زاده که من همین کوچه همین کوچه‌ای که اینستیتوت ما هست در اونجا به نام همون کس است، کوچه به نام شریف جان حسین زاده و استاد رحمتی استاد امرانوف درس میدادن، معلم قهارو درس میدادن رحمتی و به سبب همین اونها یعنی درس‌های بسیار در سطح بلند میدادگیشون منم به همین به زبان مادری خودم بیشتر شوق پیدا کردم و همینا خواستم که مثل بچه‌هایی که مکتب تاجیکی خواندن و خوب صحبت میکردن به زبان مادری خود، منم خواستم که همین خیلی باشم به همین وای رسم، به همین سطح به سطح همون همکورسام هم سبقام رسم. در من یک اون وقتا در شعبه زبان عربی آدم بسیار قبول نمیکردن، همگی خیلی حد اکثر 12 کس بود 13 کس بود، چون که زبان آموختم مثلا در شماره مثلا یک بار زبان درس دادن در 30 کس و 40 کس نمیشد هیچ وقت، چقدر که حاضر میکنن همون وقت یک شماره معین شماره کمتر میگرفتن و همه بچه‌ها هم با همین آموختن زبان عربی، آموختن خط عربی و خواندن کتاب‌های عربی بسیار شوق و میل پیدا کردند. بعد ختم دانشگاه او را برای فعالیت به انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان دعوت می‌کنند و آغاز می‌گردد پیراهی علمی تاج‌الدین مردانی. اون وقت رحمتی اکادمیک دیرکتور اون انستیتوت رحمتی اکادمیک عبدالغنی میرزایی بودم و منم که هم یک بچه جوان بودم و اومدم مرا چی آوردن راستی گفت رحمتی استاد دانشگاهی هم یک بسیار شخصی از نقطه نظر آداب و اخلاق و دانش و بسیار عالی مرتبه در مرتبه عالی بودن، همونو به من توصیه کردن که همین تو زبان عربی میدونی و بیا من که برام فلانجا در همونجا شعبه عربی است، همونجا اگر امکانات باشد با کار تو یک گرانو تو همونجا کار کن. ما رفتیم خلاصه اونو توصیه کردن من با اکادمیک عبدالغنی میرزایی و اون کس مرا به کار گرفتن به شعبه عربی اون رفت. وقتی که سخن درباره استاد تاج‌الدین مردانی می رود، استاد تاج‌الدین مردانی یکی از عالمان معروف شناخته نه فقط جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی می باشند. وقتی که سخن درباره زبان عربی می رود، این کس یکی از زباندانان اصیلی در سمت عرب شناسی می باشند که حتی از دیگر کشورها هم شناخته شدند. نقش ایشان هم در ساحه تربیه جوانان، هم در ساحه مثلا دیپلماتی، همچون خادم برجسته ارباب علم می باشند. از سال 1973 سر کرده به حیث لابرانت کلان، خادم خردی علمی، خادم کلان علمی، دبیر علمی انستیتوت شرقشناسی و بعداً مدیر شعبه ترجمه و تحقیق آثار عربی زبان انستیتوت آثار خطی اکادمی علم‌های تاجیکستان تا سال 1992 ایفای وظیفه نموده است. در این هنگام به صفت ترجمان زبان عربی در جمهوری یمن سالهای 1970 1971 و 1989 1990 و جمهوری عراق سال 1979 تا سال 1983 خدمت نموده است. از سال 1992 تا سال 2004 در ساحه خدمات دیپلماتی تاجیکستان به حیث سردار دیوان وزارت کارهای خارجی، سردار ریاست افراد و اطلاعات مخصوص وزارت، جانشین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. سالهای 1995 2001 در جمهوری ازبکستان و سالهای 2001 تا 2004 در جمهوری ترکمنستان به حیث سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان عمل نموده است.
соли 2004 боз ба институти шарқшиносӣ ва мероси хаттӣ баргаштам ба сифати ходими пешбари илмӣ ва сарходими илмӣ фаъолият бурдааст. ҳамзамон чун раиси маркази синошиносии пажӯҳишгоҳи фалсафаи академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда, мин баъд ба вазифаи сарходими илмии ҳамин марказ ва дар масъалаи тарҷумаи осори Абуалӣ ибни Сино бо маркази мазкур ҳамкорӣ намудааст. рисолаи номзадиашро дар мавзӯи пайдоиш ва инкишофи анъанаи дузабонӣ дар адабиёти форсу тоҷикӣ асрҳои 9 و 10 ва соли 2006 рисолаи докториро дар мавзӯи таъсири адабиёти араб ба эҷодиёти шоирони форсу тоҷики асрҳои 11-12 ҳимоя намудааст. ман хушбахтона бо устод Тоҷиддин Мардонӣ соли 1984 ман стажёр будам дар Москав. пеш аз Москав рафтанам ҳамеша дар институт, вақте институти шарқшиносӣ кор омадам, мегуфтанд ки дар ҳамаи институт ду ҷавони хеле ояндадори хуб ҳастанд, Тоҷиддин Мардонов ва Абдулло Юлдошев, ҳардушон арабист ҳастанд, номашонро шунида будам. вақте ки ман Москав рафтам, унҷо таҳсил мекардам, хушбахтона як тобистон устод Мардонӣ омаданд ва ман бевосита ошно шудам бо устод Мардонӣ. воқеан он замон ки мо бачаҳои донишҷӯ хеле ҷӯяндаву пурсанда будем, як баъзе суолҳо буд ки ман мехостам барои худам посух пайдо кунам дар робита бо муносибати адабии форсию арабӣ. аз устод Тоҷиддин суол кардам, инқадар ба суолам инқадар посухи муфассал, посухи дуруст гирифтам ки дар ҳайрат будам. ҳатто ниёз набуд ки ман дигар ягон сарчашмаҳои дигарро пайгирӣ кунам барои посух ёфтан ба ин суолам. баъд аз ҳамон вақт ман як нав эътиқод, эҳтиром нисбати ҳамин устод дар ман пайдо шуд. устод Мардонӣ воқеан ҳамчун як шахсияти илмӣ бисёр нақши вижа дар пешбурди фаъолияти илмии институт доранд, махсусан институти собиқ шарқшиносӣ ва имрӯз институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо яке аз самтҳои бисёр муҳими илми шарқшиносиро пеш мебаранд ки ин робитаҳои адабӣ миёни тоҷикон ва мамолики араб ҳаст, ки дар ин самт бисёр таҳқиқотҳои густурдаи илмӣ анҷом доданд ва ин нақши устод дар махсусан барқарор кардани робитаҳо баъди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим аст. устод албатта мо агар ки ба фаъолиятҳои бевоситае ки ҳамчун як сафири расмӣ ва ҳамчун як сафир дар кишварҳои хориҷ кор кардан хеле нақши арзанда доранд ва агар ки мо бевосита ба таҳқиқу пажӯҳиш ба самти таҳқиқу пажӯҳиши устод назар кунем, мебинем ки дар ин самт устод хеле китобҳои зиёдеро ба нашр расонданд ва зиёд шогирдони зиёдеро тарбия карданд ки имрӯз бахши ҳамон арабшиносие ки дар шӯъбаи шарқи миёна ва наздик ҳаст, фикр мекунам ки яке аз бахшҳои бисёр пурмаҳсул ба ҳисоб меравад ва устод барои пешбурди фаъолиятҳои илми таҳқиқотии ҳамин шуъба хеле нақши арзанда доранд. умари хайёмро ҳама мешиносанд. фарз кардем Саъдии Широзӣ ҳама мешиносанд ки онҳо масалан девонҳо доранд ба забони форсӣ тоҷикӣ, ашъор доранд, меросашон ба ҳама маълум аст, дар мактабҳо мехонем, лекин онҳо бо мероси арабӣ ҳам доранд ки хонандаҳои мо, мардуми мо намедонанд. бинобар ин чизҳои арабӣ, ҳамун
سعدی شرازیه، فرض کنیم ابن سینایه، عمر خیامه و بسیار دیگر، عبدالرحمن جومی که بسیار چیزای عربی داره. یعنی خلاصه میراثی ادبی نیاگان خودمونه با مقصد با رساندن به خواننده تاجیک بود. همون ما تدقیق میکردیم و ترجمه میکردیم و بعد از نشر البته دسترسی مردم میشد. استاد تاج‌الدین مردانی از زمره ادبیاتشناسان، شرقشناسان و عربشناسانی هستند که سهم آن کس در رشد ادبیاتشناسی تاجیک، در رشد ادبیات مقایسوی و عربشناسی تاجیک خیلی بی‌نظیر میباشد. چگونه که ما آگاه هستیم شاگردان، استاد تاج‌الدین مردانی همچون استاد راهنما برای تیار نمودن کادرها و آماده کردن شاگردان در سمت علم بسیار جدی و سختگیر هستند. در سالهای اولی که ما با رشته اسپیرانتور اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان داخل شدیم و استاد در همان روزهای اولی که همچون استاد و راهنما و راهبر علمی به ما راهنمایی میکردند، معلوم بود که در این سمت استاد میخواستند ما شاگردان روز به روز یک جنبه های نو، یک سمت های نوی تحقیقات در سمت رابطه های ادبی را از خود کنیم و مطالعات و اثرها و سرچشمه هایی که برای ما پیشنهاد میکردند امروز نتیجه همان کارهای بود و نتیجه زحمت های استاد بود که ما به اینجا رسیدیم و از تحقیقات های شرقشناسان روز، از تحقیقات عربشناسان روز و اینچنین ایرانشناسان برخوردار گردیدیم که همه این با راهنمایی و راهنشان‌دهی راهبر ما و استاد عزیز ما استاد تاج‌الدین مردانی میباشد. این اندازه در روزگار ما نفری که مانند تاج‌الدین زبان عربی را داند، زبان روسی را داند، زبان انگلیسی را داند، زبان تاجیکی را و شعر و ادبیات تاجیک ما متاسفانه نداریم. همین خیلی شخصیت ها. این برای فرهنگ ما یک پدیده بسیار نادر است، بسیار خوشایند است و وقتی که از نابرابری فرهنگ و روزگار خسته می شویم، وقتی تصور می کنیم که در روزگار ما همه نفر هم هستند، این مایه خرسندی ماست. در تهیه و ترجمه ادبیات عربی زبان به خصوص پیدا نمودن مهمترین پدیده های ادبی که در کلانترین کتابخانه های کشورهای عرب حیز می شوند سهم گذاشته است. او می گوید که حالا پی پیدا نمودن دو اثری از یاد رفته رودکی است که بنا به اطلاعات در یکی از کتابخانه های بزرگ حفظ می شوند. اگر این کتاب ها را هم پیدا نموده و ترجمه کند، خود را آرام در می یابد، زیرا کار بزرگی را برای ادبیات انجام خواهد داد. خبر رسید به دستم که استاد ابو عبدالله رودکی دو اثری و نوشتند که حالا هم در، یعنی که حالا هست، اونها یگان کس پیدا نکردن. استاد ابو عبدالله رودکی مثلا تاج المصادر فی العربیه و الفارسیه و اسامی فی الاسامی، یعنی دو اثر نامش به من رسید و من حتی در دوام همین سوال در وقت عراق بودنم، در وقت مثلا دیگر جاها بودنم، در جستجوی همین دست خطا بودم، اثرهای ابن سینا، اثرهای ابو عبدالله رودکی بودم، یعنی بسیار دشوار بود و کردم. مثلا این در کتابخانه‌های القدس یعنی فلسطین خبر رسید که در همونجا آنها محفوظن و من یک امکانیت پیدا کردم و رفتم فلسطین، همون کتابخانه را یافتم و متاسفانه صاحبای کتابخانه وقف بود، یعنی اون کتابخانه چی گویم که متروک بود، یگان کس به ترتیب آوردگی نبود و هم در حدود مثلا یک هفته که همراه سیاح‌ها رفته بودم نمیتونستم در اون کتابخانه کار کنم و همون چیز پیدا کنم. یکی از آرزوهایی که بسیار می‌خواستم درباره همین پیدا کنم، اول بعد همین کار کنم. واقعاً جایگاه استاد در تنظیم نمودن، سازمان دادن روابط ادبی عربی و فارسی خیلی برجسته است. هر چیزی که از نوک قلم استاد مردانی بیرون می آید
як вежагӣ, як тозагӣ, як таровати ба худаш хос дорад. устод тоҷиддин як олими хеле дақиқназар ҳастанд, хеле дақиқназар, нозукбин ва жарфнигоҳ ҳастанд. ва дар ин тӯли солҳое ки дар системаи академияи илмҳо кор карданд, пайваста олими хеле сермаҳсул ҳастанд. Пайваста ҳар вақт ки ман бо он кас хушбахтона иттифоқ меафтад ки рӯбарӯ шавам, ҳатман ягон идея дар сарашон ҳаст ё машғули навиштани ягон корҳои хуб ҳастанд. устод тоҷиддин мардонӣ дар омода кардани кадрҳо, тайёр кардани кадрҳо бисёр одами дилсӯз ҳастанд. одаме ҳастанд ки аслан мафҳуми неро намедонанд не чӣ ҳаст. ҳамеша ҳар касе ки аз он кас чӣ суоле мекунад, ягон китоб, ягон манбаъ аз он кас дархост мекунад, кӯшиш мекунанд ки ҳамон хостаи онҳоро бароварда кунанд, қонеъ кунонанд онҳоро. дар тӯри фаъолият устод яке аз шахсҳои намунавӣ барои институти мо ба ҳисоб меравад. чунки гарчанде ки аз як тараф устод ҳамчун як шахси илмиву эҷодӣ бошанд, аз тарафи дигар бисёр аз лиҳози инсонӣ бисёр шахси заминӣ, хоксор ва дар тарбияи махсусан кадрҳои ҷавон хеле сахтгир, ҷиддӣ ва чандин забонҳоро медонанд ки барои шогирдошон хеле кӯмакҳои зиёд мекунанд. яъне ҳам забони русӣ, ҳам забони арабӣ, ҳам забони узбекӣ ва забони тоҷикиро ба сатҳи хуб медонанд, ки ин бисёр як аз шахсияти комил ва ҳамаҷониба будани устод дарак медиҳад. хуб, аз ҷанбаи дигар устод бисёр шахси намунавӣ ҳастанд ки дар бо рафтори худ, яъне ҳамеша дар кор ҳозир ҳастанд, ҳамеша дар паси ҷустуҷӯю таҳқиқ ҳастанд ва ҳар вақте ки мо ба утоқи устод ворид нашавем, устод дар утоқи корӣ ҳамеша ё ҳамроҳи шогирдҳо ба ягон масъалаҳои илмӣ баҳсу гуфтугӯ доранд, ё ин ки дар пажӯҳишу ҷустуҷӯи китобҳои илмию таҳқиқоте ҳастанд. устод тоҷиддин мардонӣ дар самти робитаҳои адабӣ, самти асосии устод ин омӯзиши робитаҳои адабии арабу аҷам мебошад ва чӣ гунае ки дар осори он кас, дар таҳқиқоти он кас ва мақолоте ки интишор намудаанд мо дар меёбем, устод аз таъсири адабиёти араб ва робитаҳои адабии арабу аҷам, робитаҳои мутақобилаи ин самт, аз устод абу абдуллоҳи рӯдакӣ аз сардафтари адабиёти классикии форс-тоҷик оғоз намуда то устод лоиқ шералӣ ҳамаи паҳлӯҳои робитаҳои адабии арабу аҷамро дар бар гирифтаанд ва дар таҳқиқоти худ инро нишон додаанд. дар ҳақиқат дар илми тоҷик на фақат дар кишвари тоҷикистон, балки дар тамоми қораи осиёи марказӣ маълуму машҳур ҳастанд. аз эҷодиёти но, аз асарҳое ки масалан таҳлил карданд, рӯи чоп омадааст, на фақат дар тоҷикистон, балки берун аз он ҳам рӯи чоп омадааст, ҳам дар Россия, ҳам дар Арманистон, ҳам дар Арабистон. дар илми масалан дар самти арабшиносии тоҷик саҳми босазою саҳми назарраси ишон маълуму машҳур аст. вақте ки сухан дар бораи китобҳои ишон меравад, он кас зиёда аз 200 китобро табу нашр карданд. имрӯзҳо насли ҷавонро тарбия карда истодаанд. айни ҳол ба ҳайси мудири шуъбаи фарҳанг ва забонҳои институти омӯзиши масъалаҳои кишварҳои осиё ва аврупо фаъолияти илмӣ менамояд. аз вазифаҳои ҷамъиятӣ масъулияти раиси ҷамъияти дӯстии тоҷикон ва кишварҳои арабро бар уҳда дорад. имрӯз дар сафи олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон
با شکرگزاری از فضای آباد و آزاد به تحقیق مشغول است و همزمان شاگردان زیادی را در این راه راهنمایی می‌کند که می‌توانند کار او را ادامه بدهند. کارهایی هست که به همه کارها دست نمی‌رسد. می‌خواستم اینو کنم، آرزو داشتم که فلان کار حتما انجام دهم. متاسفانه نه همه کارها عربا یک وای دارند. یک شعر دارند، متنبی میگن که خلاصه مضمونش همین که بسیار کشتی‌ها می‌خواهند یک طرف روان باشند لیکن بادها مساعد نیست. باد مثلا طرف برعکس می‌آورد. یعنی که یک حادثه می‌شود که همون با آرزوها با مقصد دشوار رسیدن.